Cang dokter mentro laki pabanyak ngakan teking abu laki ni sejen laki anang bakun bini banyak tak banyak orang kerta kenapa ngucap gempang mentro laki ongke di kanan turun ke kacer cang siapa sih ongke di kanan turun ke kacer laki kak kulaan di anak pertama bini kedua mentro laki ngutia kini kak ongke di kanan ni bakun bini ongke di kanan ampunan king turun ni kalau pai bi gula apa tu temugi laku ni makin ki audit saya anggap mun andik laki genteng abuh di upload hai besti mata walaki naja genteng bini na polan dati ne batao iki na bangki ki mate pagentenge laki na buk lak mate nuro sambian tak kira kita ingkana kaca di rumah engkau nuro Hubuh, ya Allah, pulunteng kaki mana makan minta pentol kah jadi naki nuruk teku jangan pulunteng toro aki kok nuruk kakak toro aki iya pula ni teku karena pulunteng nur coba ucol sekali lah mangkat nak kalah lah mangkat dekilai kere marambing atau korang tak kira mangkat dong kak jangan teku jangan pulunteng nuruk iya pula ni teku nuruk jadi teguk jangan norok aja nak acar coba lah mana piaki rambing beri netas kena lah mangkat nak kok tak kira norok pagendengnya lagi nak tak kira nangis di rumah sambil teman-teman kikah pang kaki nak can bapak ngambuni lagi nak kaki mati kita takdir Allah nangis ke dalam beraja nangis di luar todus kaki laki anak tahlil jo tak nyaman nyampit ya ji pak pula saya tahlil pada sendok kangko Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa. Fassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli tuqa wal wafa. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah wa lam yakhsha illa Allah. Al-ayah sadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'una al-a'izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru Ajunan Sumulja Kiai Haji Syaifuddin Syamsuri, pengasuh pondok pesantren Miftahul Hidayah sesangat beten kaula amul jaki. Ajunan Kiai Haji Muhammad Idris, pengasuh Masjid Nurul Huda. Ajunan Kiai Muhammad Sahri, pembina Masjid Nurul Huda. Yang mulia Kiai Haji Hakam Masduki dari Pondok Pesantren Cendana Kadur. Yang mulia Kiai Haji Hafni Toha dari Pondok Pesantren Al-Falah Sumbergayam. Berjukan tak kalib ajunan semulja Kiai Haji Amiruddin Jazuli, Pondok Pesantren Al-Ihsan, dan seluruh para kiai, seluruh alim dan ulama yang hadir tanpa terkecuali beten kaula ngaku ngaki, beten kaula amul jaki, dan juga jajaran tokoh masyarakat secara istimewa pemangku Desa Kertagenelau yang mulia Bapak Abdul Qadir, dan juga hadir di tengah-tengah kita beliau yang mulia Bapak Syafi'i Yasin, beliau mantan Bupati Kabupaten Pamekasan yang juga saya hormati, dan seluruh hadirin hadirat muslimin dan muslimat jamaah Masjid Nurul Huda yang hadir kesempatan mangken tanpa terkecuali. Alhamdulillah rabuna kaula ben ajunan tempat mulja Kak Dinto, insyaallah Kak Dinto teti tanda bahwa kaula ben ajunan
papolong aben masjid benni cuma itunya bisaos sampai ke akhirat bakun apolong kala bentel ma Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Salawat ben salam nyereng aturaki da ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi sikak dima Gusti Kanjeng Nabi kak dinto siapek ta kaula ajunan dari petengah puduh eki bekaterang ilmu. Insyaallah ilmu na Gusti Kanjeng Nabi sampun dapat da kaula ajunan tetilan-tilan kaula ben ajunan ala kosae ben ala ko taat kala ben sampurna. Semoga kaula ben ajunan oleh syafaat Gusti Kanjeng Nabi. Amin Allahumma amin. Selanjutnya pun nyuun saporah Nabi beten kaula gak dinto lambat dan kula ngisi acara daerah Tuarah Berek karena kebetulan pada acara petik laut aslina beten kaula lah tak langkong karena ten kula andi janjian sareng kerta genah tapi sedari kak disabanitia tak langkong ustaz tak langkong kiai biasanya dimin ni ke beni pengajian jadi makin ni ke pengajian pertama kali. Jadi mun beni panjenengan takut deki abdi kalambek pole takut beni pengajian. Dece punten kula. Ya kan ngaji tak kutu ka kula. Palagi nang ke pengajian ke lain apa? Makleh pada tu hajat punten kiai. Karena tuar gak dito tak ndek mun sapi datu tak gendeng. Ki karena bamun nyari si alim banyak mun nyari si gendeng karo kula. Jadi tak langkong dek seteja ajunan sampun hadir. Ni kami udah kedep bareng nika. Ni gamangan ipo gonjangan dekik nang video palaunan TV ki. Jadi kula makin akan dek begoncang di sampean dekik edit TV palaun TV. Mak le pada kacapok. Benten kula yakin saya baba ni kaki abo menterang abi tempat piare ko. Apa napa selalabat malambat bahki api datu abi. Jadi tak langkong sapa orang nyuun maklumaki. Semoga ada enteng ajunan bergelak kak dinto sareng Allah. Itu oleh sa ibadah ben ibadatilan jalan ajunan selamat teka hajat dari dunia kantos akhirat. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah mangken gak dinto acara salamatan masjid Iman kak diman ketika ada masjid lalu dibangun rampung pas ibadah aki salamatan masjid dan gula setiap acara salamatan masjid selalu madepak salamatan masjid kak dinto aslina beni salamatan masjid tapi salamatan jemaah masjid apa napa sebab dan kula tak tuman mireng kabar beda masjid ni ke masuk neraka kan? Mun salamatan masjid nika pemahamannya kaula ben ajunan anyuon ka Allah ka salamatna masjid. Dadi salamatan masjid kak dinto beni masjid seenyonaki tapi ajunan kak dinto enyoonaki man terselamat gara-gara barokahna masjid. Masjid tak ampun tetih, masjid tak ampun gendeng. Mun orang sebeda sekitar masjid kak dinto selamat artena kau leben ajunan pasti samarina mangken gak dintok cung semaan cung entaran dek ke masjid beni karo arbu abangun masjid tapi arbu ibadah dek ke masjid dan kula ingat kaduguna ke satar dimin karena banyak ya akhir zaman ni ka orang agabai masjid pada bener agabai katel mun si agabai kenceng keng sinumpa tak anda sopu abu ada nasalpa da ada oleh sebulan au betua ala sholah setua seentar mari apa aja ngadi keran lembaga TV muslimin muslimat tore berjamaah sholat kenceren epon petole kor terecet ada orang intar polan dikeran lah ada orang intar embah paha komat mari komat embah paha bejeng si aden embah si dikeran embah si komat embah si abejeng gak TV embah kia akhirnya mbak pah tedung di masjid dan tek pokol sanga mbak pah dan boleh Allahu Akbar apuh lengkur tak kena antara kapi ke masjid upapan tak kaya siapa dan pokol sanga je ni tak beres kelu mbak pah keluar saya tak beres kulan apa sampian apa pak kaki ni adan kol sanga maksudnya apa bebeni kula adan kol lemak sampian tak entar le kula adan kol sanga me entar kapi saya tahu siapa saya ada apa saya entar insyaallah mun la selamatin ketika dintok au leben ajunan bekal teti orang seselamat mun la selamat tak burung pole kau leben ajunan pasti semak ke masjid bingkengan amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin kak dinto ki puru ampun esebutaki bahwa masjid kak dinto saldo tinggal 2 juta saldo nah karena pesena 2 juta gini bangki sementara tengah kak dinto seket 2 juta berarti tekor si juta saya rasa nangku ngasih juta nih kak
ding siapa masjid masjid kak dintoh keduna kaula ajunan areng sareng iki dah bangki masjid dah lestari tapi kita cek sampurnana tore mangken sebagai bentuk awal sombengan pole kula ben sampian makle sesekejut tapi Allah ipata buka macilan kerdus panitia tore nyumbang areng sareng karina deki Allah mantir pamangkia orang-orang ke pun kelak itu buaki hamba-hamba Allah setak nyebutnya mah king peseno benya kan beda orang nikah nyebutnya mah bentak nyebutnya mah sikam masih saya seikhlas saya seikhlas king ke pun gelak boleh paling penting beni ikhlas tapi saya beri banyak mangkana sampean mun nyumbang ke masjidnya kata usah tengan lepas langsung sabek kerdus lebat lepas langsung osai mulai di pengajian buk rokok situ patek tepak ke atosan gelak pan mari nyumbang pahape suan banyak geluh tak ikhlas cepon ulama tak oleh genjeren karena sampean tak ikhlas tapi sampun oleh lema hari kan kalau pai satu seeman ni keelang dia ni cepon ulama ampun ikhlas jadi makin makin genjerna kita oleh lema hari aki genjerna datang pole jadi makin tori kula ben sampean seandi obeng toreh masang seta andi obeng kakancana autang bangki tore majilan kardus geluh sambil ngiring kakak tu dimin mak lihat tak kerong ngucap tos atas mereka mongkolo king nyoro siapa sih lo tahu tore sandi pc napa keluar selalu andi pc kancana tulit wallahi babi saya lebih la ilaha illallah la ilaha illallah sambil adzikir asareng pakosok king cek medem takok kerdus tak bangki la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah asareng la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tada pangeran selain Allah Nabi Muhammad utusan Allah tada sembaan selain Allah Nabi Muhammad kon pakonna Allah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah satajana bekal mule da Allah abali pole tua muda tak ipele kencerna ikabaile oleh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah manusia siang malam tak ambu senabang tunya kapan topue tanah tunyana ikala lainna
La ilaha illallah. Seiki lakona tusa seika lako ta ikeresa depak kakopur akare kasta abelia abe tak bisa la ilaha illallah Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah deng kerta genah be lampe kapi Allahumma patot masjid tu genteng abi saem setengah ni pese kapi kak mun kebeli cendul ngambeng kerta genah deng kebeli masjid tu raja patut masjid gendeng masyarakat ta kompak Allahumma masyarakat ta lampe Allahumma mi temu cak kompak ben lampe sampian tak ayap siap tada pengumuman sebelum mah kerdus jalan alhamdulillah ta nengai pamasok kapi tahu apa nyaba apa ngalak se dalam isu penting lah pamasok Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Orang-orang seampun seda masuk ke dalam kubur dia guna pun Allah dalam Al-Quran. Ya Allah kula cak tak tulia mati pangeran kula cak saking tak tuli tak ada umur kula cak saking akik beda itunya cak saking tak kula mati fa asaddaq kula sedekah aboy kula cak makin odi apole pesen bagi ke masjid kula makin cak saking beda itunya pesen bagi ke jatem fa asaddaq wa akum minas salihin. Kula mak le teti orang soleh orang saya mati cak saking odi beni haji ya beni apa saah tapi asoda kuah alhamdulillah ajunan kita seda kita kasta bisa nyumbang bisa masang kapi Allahumma apa napa orang seda gak dinto cak saking odi mi asoda kuah karena kencan asoda ko gak dinto tak sampai ke akhirat saya kembali saya balis ki ilm kopur bi Allah ampun jalan kencan asoda ko ajunan masang ke masjid ketika buruh beli tehal beli keramik beli cat beli semen beli pasir setiap masjid yang ku ibadah pada saya adan asyhadu anna muhammadar rasulullah setiap adan lemang kali ki beni pejengah ki adan saus ampun akidi kencerna ke ajunan semasang amin kote Allah cengeng amin Allahumma alam kufur ampun abali akhirat banyak riwayat senyeritaake bahwa ada perjalanan yang bernama Siratul Mustaqim. Di Siratul Mustaqim gak dinto perjalanan 3000 tahun gak manabi itunya perjalanan 3 hari 3 malam wa yauman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun saarih akhirat gak dinto pada ben 1000 tahun mancing datar noronaki 3000 tahun perjalanan manusia macam bedeseh ketika ningke langsung bede swarga bedeseh ningke depak ke tengah soko na caltung keker ke neraka jahanam bedeseh mulai pertama kali numpak sape tak terasa soko ni tidak ke Siratul Mustaqim mi numpak sape ki oding kurban etremah orang kerta genah tak numpak sape tapi numpak masjid budian amin Allahumma masjid sampian bekal aden tek tak kira berangkat mun tak tegering kerta kena gak dito naik saja neng ibu di mana tergantung sompengenna ya papa ada aja tak ada mun nyumpang 1 juta neng pai imaman mun 500 pang tapangan di tengah mun 100.000 nyandari bang labang bun timur mun 20.000 asna pel ka pangpang mun nyumpang 2.000 neng dekontek si babeen boleh mun 1.000 akat ting dekontek bebeber masjid temangkat orang keker ke bawah
ya cak lening 1000 kak cak kemi makin 2000 tak berjanji nguti ke Mekah sana kemi berempat 2000 swarga 1000 sampean kemi 2000 mun tak berjanji cak kemi makin nih kak 2000 nguti sampean gitu bisa 1000 pah kemi ke Mekah sana mun tak irwa kemi separuh nak suruh keceng ke Kertagenarnya. Siapa yang menyumbang masjid maka masjid itu akan menjadi kendaraannya kelak menuju surganya Allah subhanahu. Masjid nikah Baitullah telma Allah. Ada orang seandi ajunan royongan sombengan saja sampun nyumbang mantir bi Allah terima amin Allahumma amin Allahumma. Lalu Allah dawuh dalam Al-Qur'an innama ya'muru masajidallah angin pastena orang bangun masjid al-imarah. Ada 2 pembangunan cepon ulama. Beda 2 pembangunan imaratul masjid kak dinto beda 2 beda pembangunan fisik bangun tembok paceke. Ada pembangunan masjid itu bukan pembangunan zahir tapi pembangunan secara hakikoh. Panapa masjid latih kenengi ibadah kenengi abajang kenengi ngaji kenengi adzikir da Allah subhanahu wa ta'ala maka gak ditujukan termasuk imaratul masjid termasuk abangun masjid amin Allahumma amin Allahumma. Mantar kau leben ajunan termasuk orang-orang sebisa abangun masjid imma abangun secara zahir abangun secara fisik otabes nomor 2 abangun kau leben ajunan secara batin secara ibadah. Mungkin tak sempat nolongin anapa beten ampun sepo ngangka ecor tak mabah mungkin pese tak nyumbang karena tempo nak tak andi obeng mungkin tak bisa nolongi rembukan karena sesepo ampun banyak tapi kaula ajunan setan pun tena bisa abangun masjid kalaban ibadah lateti tore cek tina aki tore pakun angkui kasangu sampai ngaduk da Allah makle kaula ben ajunan tak apesa kalaban masjid amin Allahumma. Sampai berdebuna Gusti Kanjeng Nabi la salata li jaril masjid illa fil masjid tada bajeng paneka maujud kandi orang sesemak kalaban masjid kecuali asolat ke masjid tak sah bajeng orang sesemak ben masjid kecuali asolat ke masjid. Sareng ahli tafsiril hadis cerita aki jelasaki seeko cak la salat tani kebeni tak sah tegese tak sampurna bajeng orang sesemak ke masjid kecuali abajeng emas. Dulu di zaman Rasulullah ada muadzin ada tukang adzan namanya Abdullah ibnu Ummi Maktum. Kanjeng Nabi ini keandi 2 tukang adzan. Yang pertama Bilal bin Rabah budak hitam celeng terak sampai keng make celeng terak Bilal bin Rabah pacak engkak dintomu nyinah ngaki ampun bede swarga Gusti Kanjeng Nabi. Artena Bilal bin Rabah salah satu sahabat yang dijamin masuk swarga na Allah. Tapi ternyata swarga ini kata bisa aki kelaban fisik kulaban sampean mangkini kata ipangki saya rasa masuk swarga napa si kuning napa si genteng napa si celeng napa si coba mangka Nabi Kanjeng Nabi pertegas boleh innallaha la yanzuru ila suwarikum badan kaulaban ajunan beda itu nyata ada ukuran kulaban sampean selamat kiai jabatan pemerintah jabatan bagi kiai ini ke jabatan tapi jabatan tak gaji kiai mungku manusia belum tentu kiai mungku Gusti. Beda orang ini kemakrufun fil ard tapi majhulun fis sama. Bumi banyak si kenal butuh nak isabah keng malaikat ada tahu. Oke ada orang itu majhulun fil ard bumi tak ada tahu. Madeteng pasir hamba Allah madeteng semin dari siapa hamba Allah. Tak ada orang kenal bumi tapi ma'rufun fis sama para malaikat elang kenal kabi apa napa min ahlil jannah ahli surga insyaallah tepak keanjunan kabi amin. Karena termasuk salah satu sedekah yang paling bagus kak dintoh sedekah sirri sedekah setai kebele orang saya rasa ambri kak dintoh aja ga ateh lebih ikhlas aja ga ateh maklet bi orang tak isanjung tak yalem mangkana banyak ketika sombongan romro di teng pasir hamba Allah cuman beda cerita lambe make hamba Allah mun saya cerita kak dintoh tepak kasih tak saya benih saya kanto saya cerita
Iyo memaki bi panitia. Pengumuman sumbangan kemarin dapat 500.000 dari Bapak Ahmad. Pah nyampit saya baba. Tak ikhlas nyamane kebele je Ahmad eko. Aja mun nyamane kebele king troya meje. Tak ikhlas je tak oleh kenceran. Sumbangan yang kedua 300.000 dari Bapak Mas Duki. Aja cong tak ikhlas je cong. Yang telur tu sebu je tak ikut bela. Mun nyamane kebele je asli benih king tro jumpa king tro item wabi orang cek lampa. Aja tak boleh gencaran. Sumbangan yang ketiga 50.000 dari hamba Allah yang tidak mau disebutkan namanya. Dia cocok dong hamba Allah cong tak ikut belanya mana tepat je. Aja kening tente je cong. Aja ye kencer raja je. Tahu je siapa cangkak je cong. Aja engkau je cong. Jadi menyebut nama belum tentu tidak bagus. Bisa saja untuk dijadikan sebagai contoh. Tak apa nyebutnya mah saya, tak nyebutnya mah langkung saya. Tapi sepenting kau leben ajunan ikhlas insyaallah pada iterema sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dan sahabat Rasulullah itu ada Bilal bin Rabah. Yang kedua ada Abdullah ibnu Ummi Maktum. Abdullah ibnu Ummi Maktum gak dintoh tuah. Salah tuah buta. Salah buta katibi compong tade sareng tade orang. Situng baktok istadan tu ya Rasulullah dan kula amit kanjing Nabi dan kula tak asolat ke masjid dan kula abu aja kayak compok kula buta tengal tak nengal ya Rasul dan kula katibi tidak saya nonton sementara umur dan kula ampun tua ketina pada pun kanjing Nabi hal sami'tan nida ya Abdullah mun masjid adan kaki buat ngiding bala ya Rasul engki kula ngiding telemah kak dinto tak pati jauh dari masjid karena adan lambat lo ngaku speaker. Kalau masjid adzan Abdullah ibnu Ummi Maktum gak ditomireng dari compong bi kanjeng Nabi tak yeti ini untuk salat compong padahal buta padahal tua padahal katibi tidak senonton pakun pakon salat ke masjid situng bakta Bapak Ibu Abdullah ibnu Ummi Maktum apa jeung sopu dapat keadaan masjid ana pemipah tabak-pak ke betoh tung ketengal to orang ngalabu deui na sampai lo kamu tu dere samarin gak dinto Abdullah ibnu Ummi Maktum keluar dari masjid ku tak pah beda seneku tanang ngay tontonaki ke bungkona berangkat sholat duhur beda senontonaki tanang ngah ke masjid peleman dari duhur beda senontonaki tanang ngah ke compok berangkat maurib beda seneku tanang ngah samarina labu beda senonton setiap asolat taben peleman dari masjid beda seneku aki tanang ngah Abdullah ibnu Ummi Maktum akhirati Abdullah atau sareng ibnu Ummi Maktum tanya aki pasir sampian micek bagus pasir sampian senonton tanang kula micek betana micek sabar ben ari nonton dan kula tak bisa malis tunnya dak sampian keng ten kula malis doa pasir sampian pah nyampit senonton la Abdullah tak usah tua aki engkau tak perlu ka tua nak kaki Abdullah ibnu Ummi Maktum ngecit mereng debu gak dintobah mereksani pasir sampian micek sombong ngatanda ka doa sengkok iblis Abdullah sengkok je korbina setan namun iblis mik nonton orang abajang iblis kak dito alang-lang orang ibadah non iblis mik nonton gula abajang jawab iblis kakek enggak ya lambat kakek ke masjid tadi senonton gara-gara tadi senonton kakek labu kakek selabu juga gara-gara keng selabu marga entara ke masjid tu sana kakek saparoh bi Allah saporah ketika kibik ko tonton keng takok labu pole Abdullah mun sampai labu pole tu sana kakek ada sekali lakona bagus keng niat tercoba ternyata labu entra ke masjid tak berengkak entra ke masjid kak dinto tetilan jalan tu sakaula ajunan esapora makanya saya ajunan banyak tu sebanyak kleroh lekuk ka antemaki ke pucon masjid insyaallah bani karo tu sana make pesen kemedak sekali tak ko tu sanika bahwa musakkoh entar ke masjid kak dinto tetiaki dan jalan kaula ban ajunan esapora bi Allah selamat amin Allahumma bahkan kanjeng Nabi ajabu jak saking orang kerta kena lao oning jak saking kaula ban ajunan ngarte ban paham kencerna berjamaah subuh ke masjid la atau walau habwa tentu orang kerta kena bekal entar kapi walau habwa sekalipun arangka soko tade kak keng pulan tahu ngak napa kencerna seraja meskipun soko na tade pakun agar sot entar ke masjid jong aja
berhubung kencaran tak padang. Ya Imam al-Mujahidin cang sebini kak sopu boleh ngimbu sopu ngimbu tak apa jangan ke masjid kak ini lalik lah jangan di masjid kau tak ada imam kak kena bangki polan kencaran tak oning kaula ajunan polan kencaran tak padahal cek pun kanjing Nabi cek saking oning ke kencaran la atawalau habwa meskipun arangka soko na tada akhir sod jeung aja saking dari kencaran raja berhubung kencaran kak dinto tak padang bentak ikatela ben kencaran etunya tak ika perlo ada entar coba kan lekuk kerta kena nikah nggih kerta kena lagi coba kerta kena lauk nikah ku lekuk apa jeung sopu cek beri kencaran beri pese 2 jutaan pengumuman seres apa yang sopu berjamaah paringi obeng 2 jutaan benih karo dari kanto billahi maka dari turjan penggalan rombongan dena kak nggih napa nggih coba apa napa ku lebih sembian mun ki odi saya kabar lo ternyata pes nggih napa nggih aduh mun tepani fulus mulus biar jadi fulus mampus orang teropak napa apa telok syarat tah pertama proposal teti bupati sampean teti napa sampean Quran ditelok nih ke insyaallah sampean teti pertama proposal nomor 2 PC nomor 3 ring dalem mun telok nih ke andi sampean mah kita presiden bisa nggih karena makin mah kita presiden nih ke orang benih pahitiku orang etiku PC nah nggih tanya ki kaki milih siapa kak presiden dia milih selempu apa si koros jok lek mending Madura aja apa cang kiai nurut ulama pala cang kiai merah kok ya merah cang kiai biru kok ya biru maksudnya kak ya semerah atosan sebiru ketan kan udah biasa tadi nggih dah bangki kakek milih siapa teh wah pemimpin jejak dan badan cong kotu milih pemimpin bersih mun tak bersih cok pilih tak korupsi teh benih cong tak atena bersih benih bersih darem mah ya beras jeban peseh mun bersih pilih mun tak bersih apa napa manusia mun ki itunya ternyata kencaran tak eka penting apa napa ulan kencaran tak eka parlo ikerta gendare kak nggih tak eka parlo mangkana pulan kencaran tak eka parlo kula ben sampian kak dinto ke kencaran ingat sing kurang penting salah kencaran tak padang kencaran tak eka parlo manusia nikah lain alam kaputo lain manusia lambak kau leben ajunan beda etabung ring sepo bini berapa bulan 9 bulan beda etabung ring sepo jak saking beji etanya aki beji kaki terus soko punten maki beda soko na tak bisa main nebal terus tanang maki beda tanang tak bisa main HP pola terus paninggal maki beda mata tak ada TV nak beji ilmu tabuk soko tak penting tanang tak penting cetak tak penting napa saya gak perlu beji ilmu tabuk situng bucil apa napa mik bucil karena beji mulai dari kandungan 4 bulan sampai lahir kak dintongakan dere naring sepo bini lebet bucil makanya orang bini ngandung ni kata head anapa dari naring sepo bini sehead ekakan beji melalui bucil beji saya beda ilmu tabuk tak puto sokoh tak puto tanang saya puto cuma situng karobu lahir eki bekebidan tarik napas keluarkan terus nak terus aja terus ketika lahir katunyak ngale alam lamba alam tabuk makin alam tunyak depak ke alam tunyak selamba parat tubuh cil ilum tabuk depak ke alam tunyak bucil saya buang ke ada buang tak buang bucil parat tu apa tak parat tuban katunyak lambat saya parat tu pertama ilum tabuk bucil ngale ke alam tunyak bucil saya buang dia ada buang tak buang bu untung orang kerta kena bak open kak njak tak buang cuma repek kereng pan kayak tabu ibu kaya nomai ngah bade sudah ya bu tak oleh bu najis kiba kabidan bagu lakuman kayak tabu lamba ilmu tabu saya ke foto bucil katunya bucil selok peratu kak ilmu tabu lamba soko tak peratu tanang tak peratu tinggal tak peratu katunya makin ternyata soko saya peratu tanang saya peratu tinggal saya peratu
seni ke akhirat kak kula mun ki itunya makin mbek sampean sik keperlukan karo pes nggih napa nggih nggih napa nggih opo teke biru mangkat ki laku mulai lemah tengah teke bungkok krikik teke dadi pol-pol kapi kadin saran lako sampai beda lagu nah usia makin berkurang dosa makin bertambah waktu habis percuma hanya untuk dunia siang kau cari harta malam kau menghitungnya beda apa tak ada dunia to mate ternyata dunia saya kabar lo makin tak paratu nggih makin separatu jabatan demi jabatan makin terkadang sampai amoso sampai atokar setelah menjabat jadi pejabat satu kali tanda tangan 50 juta king tanda tangan itu harganya sekian juta mate napa boleh tanda tangan nah maki bagi benang tangan ngoreng tak ende kak makin ki audit saya anggap mun andik laki genteng abuh di upload hai besti mata walaki aja genteng bini na polan dati ne batao iki na bangki ki mate pagentenge lagi na bu lag mate nuro sampean takera kiting kana kaca di Roma engko nuro aka hubu ya Allah pulunteng kaki mana magalah minta pentol kak jadi nak nuro teku jangan pulunteng toro aki kok nuro akak toro aki iya pula ni teku kana pulunteng nuro coba ocol sekali lah mangkat nak kalah lah mangkat dekilai kere marambing atau kok orang tak kira mangkat roga jadi teku jangan pulunteng nuro iya pula ni teku nuro jadi teku jangan nuro aja nagacar coba lah bahan nampi rambing beri inetas kalah lah mangkat nak kok tak kira nuro pagandengnya lagi nah tak kira nangis di rumah sampai teman-teman kikah pang kaki kacan bapak ngambuni lagi nak kaki mati je takdir Allah nangis ke dalam beraja nangis di luar todus kakek laki anak tahlil jo tak nyaman nyampit ya ji pak pula saya tahlil pada sendok kangko ngeng mun sebiasa kan ngeng mun sebiasa mun rein bini nangis cek nangis apa mati nasi laki tak abit boleh lagi boleh torai dina selangkek mati paha pulunteng apa ke rumah aku les ke abu capur ke jeding oleh pak keluar aku tak ada whatsappan benda tang ke jelau no sing biasa tak gelem lagi boleh selok nangis ro kak ajompo tak lagi boleh si biasa nak keluar bidi ju biasa depan tari bi orang jago king lok teti kok engak kakak tok senek biasa nak kak king mun lateng pulunteng rumun tak perjajah HP ne bagi ka kula mun ki ngode kak mun tak teti merduang dek ya mun ki ngode mun mordu lekor da jarwa maki jati matelok yurus sebi gula keng mun nomor 40 sapa ora banyak bengkalan tonggel ya paratine binin sampean kak sedo tak kira mikir senurok sampean mikir sabine boleh nggih mate sabine boleh jagi odi jagi biasa ini boleh tak keng bulan Mekasen tak biasa bini dua coba ke Bengkalan sampean Bengkalan ni kebeni karo keng kiai kak mikir yang tani banyak saya bini dua bini telok mun kiai tak biasa bini dua Bengkalan ni ke bini empat ngaleleng ke Bengkalan tapi tahu sampean ongguan muni Mekasen tak pati osom cek Mekasen bagi kiai takwa takut kasih tua mun Bengkalan jak tawakal takut kasih tua keng memburu akal muni Bengkalan biasa kak ada aja cek Bengkalan tu beda istilah mun bini situng ustad mun bini na dua pinter mun bini na telok kiai mun bini nampak ulama itu Bengkalan makanya Bengkalan ni kau buh kejok bini kak teku Bengkalan bagian kiai kapi rata-rata mun tak telok empat ku lebih orang teganya ku banyak bini lagi ya mun kau uncengan ke coba dari ngak dim sampean Madura nah Bengkalan berempat bini nek langsung ditanya aki bini nah pun tendeng situng bemak situng jak muni Bengkalan biasa banyak aduh mun tek-tek pada terona mbak mun tek-tek belamba ken ketek-ket kok tak kuat bahkan lain tek-tek ben ketek-ket bu ben boleh gule pesen bi kiai gula debu senikah tin cong bini situng boy maki situng korli beli pada ben sebanyak maki banyak mun tak ikut tak bi bang sabang kak
kita pikir ongguan ti netung boy di bodi ini kak situng tak mampu kak cek gula berangkat kol petok mulai kol telok karo magi to ngontongan mun anak ngiding tak melu kambung gak engki ki laku mangkat boleh teti miki banyak rabu nih kak ongki Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad semoga kau leban ajunan sareng Allah subhanahu wa ta'ala betul orang-orang sebeda bejrah kelaban masjid apolong kelaban masjid benih cuma itunya sampai ke akhirat menter polongan kelaban masjid amin Allahumma innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama as-salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah terengaki orang kerta genah mun bada orang kak dinto abangun masjid baik al-imarah kalaban bentuk bangunan atau al-imarah bil ibadah kak dinto tandekeng atena sambian iman amin teh Allah ilman mau nggu beriam biar cak ada berkat lai beri tu ngidam gak ada sing ngelakkan dua aja orang yang membangun masjid itu adalah orang yang hatinya iman kepada Allah mun beni keng marga iman anu napa teu gabi saem setengah kak iki na bangki saem setengah ni sampian mun beli Roma beli mobil busoki sampian me bagi kanto sampian tak asalin entar seminggu sekalian situng sebeda pikirna kuleban sampian beni keuntungan dunia tapi keuntungan akhirat semikir ke akhirat kak dinto iman mun beni iman tak kira mikir akhirat iman kak dinto parcaja ke perkara si tak padeng akhirat ada orang si uning akhirat sampai mangken ajunan mi bisa nyumbang kalaban balagan ciran akhirat kengkolan atina sampian kak dinto iman mun beni marga iman tak kira sampian kak dinto bisa abangun masjid raja na pedeban kak dinto manter setaja terima amin Allahumma wal yaumil akhir iman ke akhirat kalau bukan karena akhirat kebaina apa kehulan sampai bangun masjid kak keng sadar kuleban sampian bekal abadi ke Allah kuleban sampian bekal entar ke akhirat dunya mangken saya sabak belum tentu bisa tetilan jalan selamat keng mun kebai masjid dunya sampian ke akhirat tetimun beda orang ngocak cang sapa kana dunya ji bisa ke akhirat dunya gak dinto bisa ikiba ke akhirat kalaban cara infak kanjing Nabi saadabu malu kama qaddamta dunya na sampian saya infakaki dekah jalan Allah beda masjid nyumpeng beda miskin aparing beda jetem abri embuung kabin dan ikan ada apa yang gila ini apa muni benggalan sing muharraman ro sing muharraman kan jotem kan terter yatta sono ongko kapi ngusar cete keto benia beri antara tanya mbuung maria lake benggalan kak benggalan muni kan tu kan bulambo nih kak amin Allahumma amin nungku untuk pak kering apa dina nih wa aqamas shalah mun bisa bangun masjid pasti orang abajeng nih mun tak abajeng anu napa bangun masjid sampean nggih napa nggih kenang napa masjid nih kenang na salat masjid nih wa ataz zakah ben pasti majar zakat anapa orang ni kemun abajeng mi pasti majar zakat ulama tafsir ada bu bajeng ben zakat ni kata ning pesa orang si abajeng tapi tak zakat tak sah bajeng kak orang seazakat tapi tak abajeng tak sah zakat tak mangkana beda telo ayat ni kata ning pesa mun pesa tak terima ati Allah wa atiur rasul ni kata ning pesa mun pesa no usah ka Allah taat ka kanjing Nabi kudu taat orang saatro ka Allah tapi muang dek kanjing Nabi tak terima atau kanjing Nabi tapi muang ka Allah tak terima nomor 2 napa tak ning pesa aqimus shalah wa atuz zakah apa aja ngasampian ben keluar zakat sampian mun cuma kalaku situng tak terima bi Allah nek pun ahli tafsir apa napa bejeng kak dintoh hubungan kaula ben ajunan secara
vertikal hubungan ke Allah, zakat hubungan ke manusia, sehingga orang seaja ke hubungan ke Allah keng ke manusia tak aja ke sambungan peke sambung nasi ke Allah subhanahu wa ta'ala. Mangkana bajang ben zakatnya ke ilmu Quran gandeng di Allah ngangkui waw atop pak ni ke huruf atop banyak kok menggunakan waw li ittihadil hukmi karena hukum apa ada tak ning pesa abajang kau tu azakat muntah zakat bajang tak terima baik zakat petra atau zakat emal seandi tunya banyak tak zakat lagi maka abajang percuma bajang tak terima bi Allah subhanahu wa ta'ala. Mantir selawat amin Allahumma. Seru mertelo ayat saya gandeng setak ning pesa aniskurli wa diwalidaik kutu asyukur sampian lidak kaulah cepon Allah wali walidaik benda ring sepona sampian orang ibadah ke Allah salpa asyukur ke Allah mapan kin karing tuana langka tak iterima syukur sampian ke Allah apa napa Allah seabadaki sampian ketunyak keng ring tua sing ngejenaki nggih Allah si mabadah mun cang Allah tak rembi tak kira rembi anak kadin tok murni paparing Allah maka ada banyak tero laki keluar tero bini keluar tero koning berepot mak bisa Allah senantu aki kak manusia tak bisa maki usaha ada rumah sampean muncang Allah laki bangun laki maki usaha ada rumah muncang Allah bini bangun bini cang dokter mentero laki pebanyak ngakan teking abu laki ni sejen laki anang bangun bini banyak tak banyak orang kerta kenapa ngucap gempang mentero laki ongke di kanan turun ke kacer cang siapa sih mun ongke di kanan turun ke kacer laki kak kulaan di anak pertama bini kedua mentero laki ngutia kini kak ongke di kanan ni pakun bini ongke di kanan ampunan king turun ni kalau pai bi gula apa temugi lakun tak bisa keng make putra ni kakasokan Allah saya ngecenaki bun barak ni ke bunda je ni kak bun barak ni saya ngecenaki posang gula kak cang gula di timur gula makin ni ngarara aja tusah apa cak gila sampian tak posang je sampian antar kak kanto benar cak gula kining sekalian kak kanto ni ya posang gula ku mula bini dinna tak kira posang. Orang tua yang melahirkan Allah yang mentakdirkan mangkana Allah dawu aniskurli wali walidaik ring tua isaba posisinya ibu benar Allah tak terima syukur ke Allah mun karing tua bini langka karing tua laki padah nikah sing nikah sing ngandung nikah sing nyusuwe king sampian senyari nafako kak mun sampian tak lako bini tak kadang akan iki na bangki bini bisa nyusuwe bulan selake makan nih tetiring tua ni kedua ni kepada musakkoh pada melarat king cuman ki melarat dan ring sepo bini karena ring bini nikah su'ubatil hamli melarat ngandung su'ubatil wilada melarat rembi su'ubatil rodoah melarat nyusuen bapak lo torasa kenikah mangkana ring bini nikah dek ke anak derajat lebih mulja telo kalih ibu kaulah wanita yang mulia derajatmu dibanding ayah kau mengandung ngandung boleh rembi boleh tak remare sampai mati apa jangan gelau kuan di buk polan reng bini lebih musakkoh derajat lebih mulja keng bi kanjing nabi ada buaki al ummu ahaqqu bil birri wal abu ahaqqu bit ta'ah anak ni kamun nisra pakon nisran ka embu keng mun atoro pakon atoroan ka bapak apa mun embu maka ada perasaan mun bapak maka ada akal mun cang bapak pada kocak romun duk mangkat mun duk kage mate dinnak ben mate pon duk ngok mate pon duk sakit boleh tak oleh mun bapak keng mun embu mun duk larapa eman arapa ulang tak ke bolongakan nggih Bu makanya ring bini ni maka ada perasaan makanya dalam syariat senelak ni ke bini ring bini tapi ring laki arapa mi ring bini senelak tak oleh orang laki nelak misa telak ni kayak sebab kering laki sepertama pulan lembek sing ngabin beni ring bini ngabin ring laki pulan ring laki ngabin ring bini se nomor dua ring laki maka ada akal orang bini maka ada perasa mun pah telak bagi kambu kak sehari telak petong kali sambian atau kar telak gitu atau kar telak mun ring laki kan dipikir genduh
nyorot nyantir ke ada kebudi akhirah itu ku ring laki telaka itu tak pangkempang terjadi karena ring laki maka ada pikiran mentor saja sadir ya betul orang seh atau at Allah ban ka Rasulullah amin apa jeng ban azakat amin senomor telu asyukur ka Allah ban asyukur karing tua amin innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah tak takok yate tak kubetir tak ngarep kecuali dek Guste mun kak din tolak andi fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin insyaallah orang-orang seabangun masjid kak din termasuk orang-orang seoleh petunjuk amin Allahumma alhamdulillah hasil uang infak 5.655.500 rupiah tepuk tangan 5.650.000 kula si keton mi beda 500 siapa sih masang 500 baca agila kakek bu ayo ngaku siapa sih masang 500 nya Allah 500 rupiah deh mun saya buat kemiro kemir saparo kak mun 500 kiba kapa kemian kan ajen soro mole deh kak tapi punten kak abri ini kata kudu banyak saya penting tak cidi pun empian beri 500 dia benipah cidi ganjerna beda di PR nyumbang 1 juta sampian nyumbang 500 rupiah kama banyak mun pesena banyakan 1 juta king mun kencerna banyakan 500 rupiah anapa saya nyumbang 1 juta ibung kona pesena kare 2 M saya nyumbang 500 rupiah andi pesele mai buka pindah jadi saya nyumbang 500 10% dari tunyana saya bagi sementara saya nyumbang 1 juta tak sampai 0,5% dari lekah jadi banyakan 500 itu nyumbang 1 juta makanya aku lekuk mun beda aman polengi beli 500an boy sambian ngagila mantere terima amal ke 500 mana terima masuk surga Allahumma alhamdulillah beda situng orang kak dinto nyumbang 2.500.000 tepuk tangan alhamdulillah ini kemun pas sampai banyak hamba Allah 2,5 juta nih kakak masjid ini langsung mari bentang ngutang kapan 10 orang ini langsung berapa menuju setengah nih kesekmi juta 2 bolo seket mari lah cuman mi ngocak orang cak pakai gula eman billahi tak kira ya cak gila pada pakai sambian kak habis 500 yang kuku lebih sambian billahi benih ya kan saya beber bentar pada terima kasih amin Allahumma Bapak Ibu hadirin saya mulyaki Allah sajam langkong segak dinto kerana kak sampian lesoh ajunan adente sekeleru ten kule sampai cek malma saporaki kak ki kule magi pidato sampai kolema sampian tak kira jaga kan todus senen tengah berkat bi tibion king depak gebengkon aku lebih sampian EP suwe mun sampai kolema colong holil cek lanceng ngai ko ada apa kak billahi kita ngare engko tempeng EP suwe compong lanyun saporai kak dinto mana bi bener asli fadl dari Allah mana bi salah asli umbar dari keendengan ben kebuduan Khalil Yasin pribadi hadanallah wa iyyakum ila siratil mustaqim subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh